Om Swastiastu. Inggih. Ratu Idedane para pamirsa sareng sami titiang. Suku Santi paikatan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sari Merde. Sane mangkin jagi ngaturang geguritan. Sane memurde geguritan Arya Bang Pinatih. Sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Inggian pengwacen Dane Gusti Haji Mangku Saribang pingkalih Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Mako pemucuk penglingsir Dane Gusti Haji Mangku Saribang pinake pemongong Pura Pusah Saribang Sari Merde. Inggih sane mangkin pacang kelanturang antuk ngewacen. Om Swastiastu. Nanak nah ane jani maniru lakar ngarad apa ngesido nyen rawuh Putra nempuh mangdo pemekasnya nih pinakukan mahempu pacang sido mewali budal dosampuh mangke Nahane jane lautan mahempu pudal kepurian mare ngajaga ditu di peseraman mahempu di jagat de puri nanging ampuh aduh sake maun nanak do pesanyen kating sape ngaturang empan lembu maka cikno dredo bakti nanak marep teken maniro do ngaturang pisugo ane merupa empehan maka
Sabinanin to makelantaran lakar ngarad buka okan nanaki ampun ngedar mapambing riwau kadiasa punika gumanti paus utawi paus ide Sangyang Basuki rares ide Empu Bekung mapamit rares nyojar kajagat jambu maning kewenan idempu Bekung jujur kadiling idane dikering jagat udu utawi jagat jauh gancangan idempu dorama maraga kalaning punika rares kadim idempu Bekung uyak tidak hatin gegeson ngelampahang pemargi dan kacapan maring margi iya tenenten ceritiang risa jeroning lampah pemargen ide Empu Bekung sampun rawuh ring maning kewontenan ide Empu Bekung sampun punika parabda ring dehu yate ring puri kagiat ido Ratu Agung uyak tidak hating kaselengagan rasa kagiat kadidu ngantenang puteran ideng wenten ring puri saning awesan yang kadidempu Bekung wiyakti kaselengagan duaning kekantenan keaksi kewentenan puterani dan sampun nirike ering purian hidedang ayang ledang kaya
Setanamat amat yakti ledang pikayunan hidup dang yang sidi manderet sang pandita muliares ngandika inggih sane mangkin lan turune ngayang titiang mokadi ide dang yang sidi mantero ngerentekang pawojan waduh cening dewan aji udah cening okan aji ne sayang tuh buka idewo cening pirangang tutur bapung suadi dewa mangumbar tuh ning ane jani sekenangan mirengang buka bawas ajine nah yen dadi bahan aji sud-sudnya nih dewa lakar kamu main nyentuh mangumbar gitu nyentuh jenis ngambekang mana maju di sabinanin cening sudnya nih dewa lakar ngambekang tuane madan momotoh utawi mayudi gitu nyentuh jening mailan bapung arurung ragan rasa-rasane buku haji kamu mai lekan ngeruruh buku anak dewa jenis yaning cening sedadang ngulurin indriya buino cening iani dewa setato pacang ngulurin tu indriani siana kawan pacang kepenggih sing bungan yen buku dewa pacang mangeh kesinang kaunan biasa dewa ngaberagang darma sadone pagahan turmaning apang sida buku dewa nabda bang raga eri sajroning dharma sadune entuhane gumanti patut jejerange dewa jeneng
Bilih-bilih rares apang sido dan surut-surut nyeni dewa pajang derdo bakti ringi desangiang paramo uwiseso jening Doagamedang oleh cenit kanthi lingsir. nah cening tuahen ane patut angoni dewa gegamelan pinaku agem-agemani dewane uling cenik kantos nyeni dewa nincap ane ke bawas lingsir inggih dedane sareng sami kadiasa punike presido titiang aturang inggian daging gegitayan sane mangkin pacang puputang titiang untuk uncaran Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.